Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghapus dosa ketika mendengar azan adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalimat ini diucapkan ketika muazzin selesai mengumandangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muazzina." Siapa saja ketika mendengar muazzin, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, "Ghufira lahu zunubuhu, ghufira lahu zambuhu." Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.